Wel, hannig rúbí stein bé an na fichiid san díag, mar sin haim a gabhlí an na golé a gúis, agus sin ulas an teolach chun misa lora. Thuair sin bhfuiln gan trí bríonichin agus ha man páis gan heol ha géis. Sé bhanaichean-campachaidh hanna rúbí sa ddíireach ar cúlach an na heo. Can mai sin na fallaf bhn an taí an na heo bis na tugan nemeisir ar a halá maham agus futa dúireach fallaf agus a bhí fallaf hat an lá. Chanéú an na níosmel rí bún a taipín a calsan bí a bhí fóscailte. Ba sin na míanach bhanaichean-campachaidh ar san úine go má fata thachar sin de cúchbol ag ar bhan VW agus heall sin Jimichael a bhan háirtírin scíseadchain gan ag companiir sin hanar déirba an na barrachd tua a h-uiread de bhan a seo. Agus mar sin hanna sin gachaí run sin bec an bhrasachaí agus cha sin sios go barrachd tua agus an ceann si a míosan uair sin a bhan a seo rúbí. Ach sé rúta bhain nach dúir sin bra gur bhain dul a bhí déis algúin ar an dearab lá gana rúbí wedding sin lá ar sin dá ichiad blian na pósta. So dé ile ba chóir a bhí ora ach rúbí. Uiach am ha camera caran má ach am li tífar lenses agus sé dúchorm a han an na bhain go bhfuil sin na fécin goin híns go bhfuil na teáin an ac an inniu dúireach cho bria sa han dúich fer a bhfuil sin hí na fuideach. Tá duine ar a tíon go aitcin mar sin hín gus an féinich MacIain bhanaichean agus dóibh bé déiflite atá seo. Is me Calum is ha mí cúpla ag studio bhans mar gealabhtar agus tócail bhanaichean-campachaidh. Suireann dín atá seo rópa gunna bhan a bhí seo. Is an atá an ópera sin dhéanú sé le digitising design. So suireann dín an ópera le dhéanú a seo is an nuair sin gúta úntúir suas a dhéanú is bí a thula rút na brein a bhan an na seachtain. Ha sin system a chruachol leicáil cuiteacin bhanach go chuid fitar aonte is a tarsteach is a cúmal a bhan. Sin is mingin go bhfuil seo go má cútramach ar san in áireaneach is ar san na duine ha géirí a cúmal all leis sé dóibh bé dul ar turas na brein bhans. Uadan an bis sin deocha fáilh san lá, uadan an eile bis sin fáilh gan trí éitina. Tá réir cá sin adult nó dé sin dreanú. Is céir sin duine go fáilh le teint a chulim sin ide. Ha mis méine thugur sin iad ná the middle ground déine seo. I've always tended doing a camper van at some time. First of all, we took all the seats out, which was quite a chore, but we got them all out eventually. And then we took the floor out and all the panels inside and we insulated the van. Once that was all done, it was just a matter of getting the units built in the kitchen and bed and these bits and pieces. We sin fáilh le na kayaks go mús a sin hwn gan céineoch go le bún go leor a cén gan na trí bags agus go fáid sin ag company dhéanú nu a hiili sin. Leis a camper van ha halig leis planich an sónte bhíad. Am in na stálaite van na huair sin a bhan sin tort mar úr sin a féin barrachd goach sa déanna siúil an na siit san na heála. Sé tolachas i hínte. Sé. Bhí mé surfach a thula lá buinne. Nuair a há a mui san nuisce is ceart arás ar a tráid is ar a nuileáin a farachín suirse siad ósach sáiríte. It's the freedom of just actually packing your van and heading off for the weekend, you know. Fuidir tú feir léim gan na síte agus fuidir tú fáilh agus ha go le suirse sin an.